Lama si tamu si ulu solanasang paranu si dupa kaboro lante penanda bisaran na puang matua umpa matan na pena nulindui channel YouTube ya kabe bahasa Toraja. Kadan na puang matua lata rangilan atu ya teh dia lalamai bating pasala talu angka 40 saya lako 50 karua. Bating pasala talu angka 40 saya ko 50 karua. Apa dolo lata basa tu kadan na puang matua mai komi tamas sambayang. Tontong bangkan tu makure sumanga mati olo malabi mi puang matua. Tontong dukakan mangando kumua lami pakaborok kan nilan mintu allo katuanti. Susi tu pura kirai. Tontong duka kiando kuma pagarri kan idio mintu salah budangki. Angki sipato rampong kure sumanga itu mintu kaboroni. Totemo te o puang laki basa sia laki nanung tu kadami. Puang pena masalo katuru-turui kan ni solanasang. Ditandai patu borong na tu jona kadamu. Mak kada komi lako kami o puang lansangan na puang Yesu i masambayang. Amin. Kadan na puang latabasa lan atu ya te na kua. Meong li nai usabu sangami o puang diong may garuang mandalan. Mereke komi ke meong li na lako kalemi. Mak kada komi kumua dak mu mataku. Angka 55 sola 57 lamai pak basanta atu iya teh. Sulu tu di pakaborok lan puang Yesus Kristus. Den atunna lante katuanta ana diolai tu misa agan butung-butung untuk kumua kaaturan nuntah. Belanna mak rupa-rupa mabandana agan katuan tu tang tore untim palulen tu diona katuanta. Ya moto anta nenek mak tanga sia mak kada kumua. Tae motu diranwan na lante katuan iya teh. Nenek tasanga kumua ia tu kama parisan sia kasanggangan. Ondong pi anak ia tu kamatian mandapi mo lako kaleta. Tapo urung ka aturannu. Na pourong dukai ia tu katuanta. Manasa ulambiran sia si tingayuan tongan tu diona kasanggangan. Sia tang unampui kapak ranuan dio olona puang matua. Siulu tu dipakaborok lan puang Yesus Kristus. Lan mai pak basanta diona kadan na puang matua lan atu ya te. Dinane umpo kadai lako kita kumua. Ia tuto Israel marasan unting ngayoy agan maparri sia masusana katuan. Belanna ia tuto Yerusalem sia banua kabusungan na puang matua sanggang mo bak turondon mo. Buda mo tuto Israel dipali lako tondok Babel. Ia tu anggak kale mandu madawan anna mintu na. Apalan lino iya te. Ya mau tu banua kabusungan na puang. Mangka mo na lesak-lesak tau dio may tondok senga. Anna tae pakulena tuto Israel. Launneay tu tau iya to may. Ya te agan iya te manasa nopo masiri. Napo masussa. Ondong pina po mapaadik pena to Israel. Siulu kaborok lan puang Yesus Kristus. Ya tu sumarro siam bating seurundunan mintu apa mepak diranna. Ya memisa agan bak tu cara tang umpabu tu di pomelona sia di pomatotona. Sia ya tu yan na to tak dukan nala umpak day tu mintu kamasusan sia kamaparisan. Sangadin na manduria la umpabu tu itu diona mandunna di pomasusanna ba tu di pomapadina. Ya moto napo kadan ki kadan na puang lan atu ya te kumua. Ya tu mintu na agan dadi lan te katuanta manasa mendadi maringan ke diolai lan kapatonganan kumua. Ya tu puang matua tontong mak dioren usi solangki. Sia umpak kaborok ki lan atu masanang sialan atu masusah. Ya moto siuluk solanasang tapamaktan mi tu pena anta
sia tangga ta tontong birisan urangi itu kadan na po matua. Tu tontong untaranak ki sia umpo kadangki. Tudio na di po matanan na. Sia tontong masambayang anna maakada lako kita nakua. Dak mo mataku. Amin kadan na puang. Tama sambayang. Ure sumanga tu kadami o puang. Tontong umpabatta kan kumua. Moy umba susi maparri na lino laki tingayo. Ketuo kan isi sola puang matua. Manasta kumua la matoto kan. Sia laki nakan unting ngay tu yan na to. Ure sumanga puang matua tujo na kadami. Lansangan na puang Yesu ki masambayang. Amin. Rampoin deta tu kadan na puang matua. Ki pa pisanan lako kita sola nasang. May komisyulo tatontong subscribe ite kadan na puang matua. Siya tapa bagian nila ko sang mane sang baineta. Ure sumanga puang tontong pasake komi sola nasang. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.